ruhanga yantuma okugira ebinagambaho niwe. Erizoba nyenda kuba ningamba na munonga ahari yabo abikiriza Yesu nk'omujuni w'amagara gabo. Okwikiriza Yesu nkimanyisa ukamanya ngiwe ori omusisi tokubasa kwejuna kandi wamanya ngu Yesu wenka niwe yabe atine kibi. Wamanya ngu ebyokukora tebikakwiyaho orubanja kureka Yesu eki yakukorire akubi oshemerire iwe nanye tushemereire kuza omu Gehena Ruhanga yatupimira bitukukora ebyokukora nk'orubanja orwakarutari Yesu kw'okwikiriza ngu Yesu akafeera ebi byawe byona ko orubanja rw'ekibi n'okufa oihwaho orubanja osasirwe omu maisho ga Ruhanga Yesu akuha okuhikirira kwe oba wahinduka omwana wa Ruhanga ahabw'okwikiriza Yesu wenka ukabara kweyikiriza muno kwikiriza omu basiisi batahi bawe obwesige bwona okabuta omuri Yesu wenka kuba niwe yabe atine kibi kandi niwe atine kibi kandi okarekeraho kwesiga omu by'orikukora kujunwa okesiga eki Yesu yakukorire. Waba wayikirize ekyo waba ekyo nikyo wayikirize ojunurwe kandi kuba kubasa kuba ori aho nokyeyikiririzamu ninga noyikiriza Yesu na niwe noyekiriza ngu Yesu akakufeera niwe oyine kutwera kujunwa kwawe ebyokukora notakajunurwe noyine kwesiga eki Yesu yakozire kyonka hakuba otine ekyokubasa kutwera hakuba byona ebyokubasa kutwera ninka ebisimura bisisikire ebirungi byokukora mbwenu tebikakujuna nikyo Ruhanga kiyarebire tina we nabasa kugira kukora ebirungi byokubasa kumwihaho orubanja yohereza Yesu yafa musharaba yashashurira ekibi kyona mbwenu waaba mwikirize ojunurwe kandi otakamwikirize ikiriza omuri Yesu wenka niki yakozire kyonka ago nigo makuru marungi. Mbwenu erizo ninkuba ningambana nabo abayikirize Yesu kwikirize Yesu noma abwenki Ruhanga atarakutiira isasi ngofe tukagumaho abwenki otarahikire nofa niyo naza kwebuza ati kinajunurwe mbwenu abwenki ndi omunsi abwenki nsigire omunsi omu kukora ki nobasa kuba ori aho noyebuuza ebibuuzo ebi. Erizo nitukuba nitugamba amuramwa ogu kugira ngu okwombekera Ruhanga kandi tuza kuba nitureeba nk'okwehayo okwombekera Ruhanga obiita okwombekera Ruhanga niki nobasa kuteekateeka okwombekera Ruhanga ki ngyende nyombeke enju ngyende nyombeke hekaru ebyo nabyo nibibasa kuba okwombekera Ruhanga. Okwombekera Ruhanga kuri omu miringo mingi. Okwombekera Ruhanga kuri omu kutuura amagara agakumuhiisa ekitiinisa. Okwombekera Ruhanga n'obukama bweye kureebeka ngu nibweyongyera omu maisho kurabira omu mitwarize ebyokukora ebigambo byawe kureebeka ngu abantu bingi bariyo nibaija omu bukama bwa Ruhanga abantu bingi bariyo nibajunwa abantu bingi biija ahari Yesu nabo bamwikirize okwo nikwo kwombekera Ruhanga. Mbwenu Ruhanga akusigireho iwe mwana wa Ruhanga we ngu omwombekere omuheereze omuramye obuurire enjiri mbwenu nkananye oku niija aku ndiyo ningamba Ruhanga yagira ngu gyenda aha mikuta egyo ya karimagezi habeho enjiri yange niwe nikyo Ruhanga arikwenda okore omuringo gumwe ninga ogundi twena Ruhanga natweta omu miringo etakushushana kwonka okwombekera Ruhanga okureebeka ngu okuhikirira kwe oburungi bwe mbwenu okukiri omu iguru kibe nikwo kyabaana n'omunsi. Mwahurira nk'eshaara ya Tatitwe ngu Tatitwe ari omu iguru wari omu iguru izina ryawe ryezibwe mbwenu Ruhanga nayenda buri kimwe kirakorwe na mbwenu Ruhanga we omuntebekanisa yakaba nayenda ngu wowe ori omunsi omu oyebwe ngu ori omunsi oteekateeka ori omu iguru hakuba Ruhanga akaba nayenda kora barahindura amaisho oraba kumuramya oreeba abakumuhimbisa oreeba emitwarize y'abantu oku bakukundana oreeba emijwarire yawe okwekumuhiisa ekitiinisa oreeba amaka gakwimusya abaana bakumutiina oreeba abantu mbwenu abarikworeka ekitiinisa kye abarikworeka oburungi bwe abarikworeka okuhikirira kwe abarikworeka mbwenu ekyo okwo nikwo kwombekera Ruhanga omu bugufu nayenda obukama bwe kwijura omunsi omu butegyeki bw'oburungi bwe okuhikirira kwe omunsi omu nk'okukiri omu iguru Tatitwe ari omu iguru izina ryawe ryezibwe obukama bwawe bwije byokunda bikorwa omunsi nk'oku bikorwa omu iguru. So wahurira ebintu nk'ebyo
nikikumanyisa habwenki ruhanga akusigireho ninga sha habwenki yakutiireho omunsi omu okumujwekera ng'omuntu yakureba arebe ekitiinisa kya ruhanga. So bonka ntumanya ngu ensi egi sitaani eri omunsi omu kandi ekareeta entebekanisa za ruhanga zoona kuhinduka kusiisikara yareetera shwenkuru wiitu Adamu kushiisha haza ki yasiisire twena twazarwa turi abasiisi. Hati waawe wajunurwe kandi obu wajunurwe hati ruhanga akakusigaho kumwombekera kwombeka obukama bwe okugaruka kwombeka ebyo ebisitaani yashenyere nambwe n'ebyo ekiriyo neeshenya okwombeka amagara g'abantu akwa sitaani yo teriho kwombeka eriho kushenya eriho kucwekyereza eriho kwita eriho kwiba mbwenu yo teine kakwate n'okwombeka shana kwa yaneeyombeka eriyo neeyombeka abantu ngu baze omu geehena eriyo neeyombeka obucwekyerezi byona ebitahikire. Mbwenu wareeba habwenki ruhanga kikusigireho omunsi omu rizo ntukuba nitugamba aha muramu ogwe okwombekera Mukama. Kandi waaba noyombekera Mukama ninyenda erizo ntukuba nitugaruka nitureeba ngu oine kweteekateekera orutaro abamwe bagira ngu kinajunwe ebyangye byona nibiza kutereera ati nimukira kuhuririza enjiri y'okugira ngu oine kuba origye ruhanga nayenda tubegye kwonka harimu n'orutaro oine kwetegurira orutaro ahakuba omunsi omu sitaani erimu ba agenti ba sitaani ningashi abisitaani abikukoreramu nabo niba bariho kukurwanisa wadde bo tikyo ekizibu ni sitaani ahakuba nabo ruhanga nabaasa kubajuna bajunwe so nabo nobaasa kwombekera Mukama obabuurire enjiri. Mbwenu okwombekera Mukama okwombekera ruhanga niyo enshonga habwenki ruhanga akusigireho niyo enshonga habwenki ruhanga twena tutiire omunsi omu. Kwonka ekindi twine kweteekateekera orutaro. Ati omu Biburi egi ei ruhanga yatuhiire omu kitabo kya Zaaburi 19:5 Biburi negira ngu ekigambo kyawe niyo itabaaze emurikire ebigyere byanyu. Ahabwenki Biburi erimu ebyokureeberaho tihariho kintu kisya omunsi omu tihiine ekintu kisya ngu ekyo nikisya kyabahirizo kika kirabiireho. Sitaani okwera arwanire okwe eriyo neerwanisa hati hiine n'ebyafaayo enyuma nikweyosire neerwanisa abantu okwe kandi nitureeba n'enyuma hiine abagisingwire. Mbwenu ego ojunurwe ori omwana wa ruhanga ori omu bukama bwe ego sitaani neriyo neekurwanisa wowe otakukimanya okimanye kuruga erizooba yo sitaani neeroota obe ekwisire ryari ekucwekyerize ryari ekwibireho buri karungi koona koine ryari nka na ruhanga tagwejegiire. So waheza kumanya habwenki okiri omunsi n'okwombekera Mukama kwombeka obukama bwe kandi okeetegurira orutaro oruri omunsi nooba wasingura obwo n'obusinguzi. Hati ekyokureeberaho kwenda kubagambira kari omushaija kumweta Nehemiya akari omu Isirayiri yija yagomera Mukama yagomiire Mukama ija ihanga erindi ryagiteera bagicwekyereza bashenya buri kimwe bashenya endembo bashenya hekaru bashenya buri kimwe bashiisha buri kimwe furati bakiteekaho abantu boona babatwara nk'abahuuku manya ebyo nibyo bikubaha abantu kubeebwa ruhanga waabo. Mbwenu Isirayiri ekahika yarya yanywa yaayebwa ruhanga hati we ruhanga nagira ngu obwe bwingi kuruga n'enyuma abantu kuba kumwebwa hati abanza barekuriramu aba batwire emitima bahendera babacwekyerize. Nikyo kimwe niiwe nanye ekintu kyona eki orikukunda kusinga ruhanga nikyo kikutuntuza. So twine okuteeka ekintu kyona omu mwanya gwa ruhanga. So Isirayiri yaza omu bukwatwa buri kimwe kyakyekyerera hekaru yashenywa abantu boona batwarwa omu buhuuku n'ogu omushaija Nehemiya bamutwariramu bamutwire omu buhuuku akari okwe naagaburira omugabe w'ihanga erindi vinyo nk'ebyo konka yaguma aine enaku yamwijura yagira ngu hoona ki abantu b'owiitu okushenya ebisiika okushenya hekaru rero ngunyowe ndi okuninga baza vinyo mbwenu yiitwe enaku yagira enaku bantu mwe waaba wajunirwe oine kugira enaku nimanyisa ki
basakurira ngo Yerusalemu bakagishenya ebisika babishenye yosheke nerizo barihe bisike bisitani riyo neshenya ebyeshenyere kandi ebyeriyo neshenya sitani riyo neshenya maka omushija n'oburira ngo omushija ngo agisuru n'omukazi kiya yashoboraho kake yabwa nayo side dish omukazi nawe yatora hari bite byo babiha za filime zibareba filime ozamikutu nibyebyo sitani yeri yenyuma riyo neshenya ibyeshongoro byerigenda omuntu azakora ekyeshongora kunamira abantu okushenya emicwe okushenya emijwarire y'abantu nambwe nijo mbirengire a university inashomire nkashomera okumbarira konka aitendokero rikuru Kampala kimpika yontaho omwishomero eryo just ndabyama amisho kakye bati ebi narebire bikamara amani emijwarire mibi bona noshanga eryo nishambaniro nambwe ninyowe nintina n'omwana wanje kumuta mwishomero ahabwe ebintu nk'ebyo noyebuuza ati omwana hariyo nashoma kibuzima sitani yashenyere yachwanyagwire obuteeka yachwanyagwire emitwarize yachwanyagwire emijwarire ebintu byona biriyo mbishenyuka sitani eriyo neshenya haze kikunshasha itwe abakujwekera Ruhanga oshanga iwe oriyo omu businge omwabwo kwitwe naku nobwiwe yegita sitani eriyo neshenya niwe kushenyeramu eshenya byona ahubwo yo nenda kushenya nenda kushenya amakanisa nenda kushenya amaka nenda kushenya obuzare nenda kushenya mbwenu ebituriyo nture hati tibiratandikire hati na nenyumaho bikabirabireho erizo ntenda kuri okwombekera Ruhanga otakagire muri yaba bakugira ngo nukwebiri kambi genderemo ngaha tukwebiri konka tukwebyine kuba Ruhanga yo naronda baramwombekere okugarraho obuteeka bweka okugarraho ngwenu engenderwaho za Ruhanga okujubwe amazima ge Ruhanga nayenda kukoresa omuntu nkiwe nogira ngu nyuma umusabwe nshinkirumu nicyo Ruhanga kusigiremu oryo muziro ina abana akusigira omusomo ngaba abana obombekera kigambo kya Ruhanga oryo mutegeki ori MP akutireho ngu ebitingwa byona kubirijo bishazemo abakweshongora bakunamira abantu bakome ebi bintu byona mubitehebiragero mubyiyeho mutakagenda kuza kugurira abantu emibazi ya sirimu haza numureka bushambani na nebikubwongeza amani imumugira ngo numugenda kuza kukurunda mbazi gwa sirimu kumbe umwabwo kutanga ikikubirete ebintu nkebyo kikubirete niki obushambani komweshongozi Julius muzakesho akeshongora bicho shambani kasigana mu kizanisa tinkumanya yaba mwagumize ebikumanya bishangwa mu obumwe ninkenje nyina kamurare jwandize menko ninyabuto omazimani nkugambira waza yo no kukwesiza tutegerizo gwire bwayo ngwebarike waza no mwirwariro nabone bakushoborora ngo tware mwagaruko mukorinde kimwe otakarekera abantu kwika kurinda kimwe woryo mwebembezi Ruhanga kwira obushoborozi noyi no basa kwemerera ogira ngo nyowe omwihanga ryanje nyowe omu district yanje ebye byivuru ebikuretera abantu kucwekerera ebikuretera eminyeto kucwekerera nabishazamu obwo obushoborozi bwine okwombekera Mukama enshonga bwenki tutina kwombekera Mukama nokutina orutaro konka omwabo kutina orutaro otakarebera abana bawe mbacwekerera noma cyakitaka kukwasireho noguma nosheka onka kikuhikariwe nubwo kwetegereza obusasi sitani ryo necyokereza buri kimwe ngo kubyabira hira barebe biriho hati tibiratancha yato nombwire bwa Nehemiya bikabiriho sitani yacwekereza kurabira abantu bacwekereza Yerusalemu ebisika babe hati Nehemiya kiyabirebere wo mwabwo kwitwe nakakagumaha ayeyinamirire akashara mukugera iki yakora kandi ekyo nicyo turiyo ntureba okwombekera Mukama mukwombekera Mukama noyimuko gamba ebyakitandigaho nibyo biriyo mbirete bizu okwombekera Mukama noyimuko koresa obushoborozo Ruhanga kuhire ngo umwana we woryo umwana wanje mukayanje ine kujwara ngo mushiki woryo mwoja ebyo kujwara za balance biriho ogwe nuwo muzira ariyo nayombekera Mukama
munyeto we okombekera mukama jangu nyomubiri gwanje guno gwa Ruhanga no gukoreka ekitinisa kya Ruhanga tindagushishe. Nko mu kitabo kya Daniel eshura yo kubanza ogw'ikumi ngo Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego bakajya ngo bo tubakuza kweshisha n'ebihagaro ibya bibiri yo mu ihangere baye babatuyiremo mu bukwatwa. Kandi Bible nejya ngo Ruhanga kahendera abahiro mugisha baba abanyabwenge mirundi 10 okusinga bari abagenzere bakeshisha. Mbwenu Ruhanga nenda tuyombekere tumwombekere tumuhereze oyemereho ahabwa amazima ge konko yine kweteka tekera urutaro urukwimuka ko kwemerera ninga ko kwemerera ahabwa amazima kombekera mukama. Mwene rizoba ntwenda twegache kureberaho cyane Nehemiya na wakemerera jangu ninza kuombekera mukama nyewe tinza kugumaho nkarebe hekare ryo necwecerera nkarenga byo byo nakabyocereza munanye ngenderemo mukasindikine ngaha. Nehemiya yagire naku ubwire bwawe shome kitabo cya Nehemiya yagire naku nangwa n'umugabo yabe nagabura yare Nehemiya naku yamurenga ikizubu cyerigenda abana baruhanga bo bashemerirwa mu kucwecerera kwa sitano kweriyo nereta uro umuntu waryaho washemeriro ubwo kuje cyakora ayegito mukasindikine ka sitani ekanisa hatemizurwensi noronde ntanu so yabensi nabaruhanga kubura emijware kashane migambire kashane bakureba nibishane hibakuzana hashana mweno yebuza nkomishijo ko yagize ngutacireho kamari na bigeri mbwenu icyo cyo Ruhanga rwenda Ruhanga nayenda iwo mwana weye omwombekere tatito ari mu iguru izina ryawe ryezubwe oretere izina rye kwezubwa oretere obukama bweyo butegeki bweyo burungi bweye kwikirira kweyo kuko okukiryo mu iguru kibene ko cyakorwa munsi Uri mweshongozo mwabwo kweshongora no kunamira abantu no kora kiyo yokoresira kariya weshongo ebishongo bikuhimsa Ruhanga abantu bajunwe ekizubu cyerigenda no shangana n'abajunurwe nibarebe bya sitani bashemerwa babikunda uyebuza insinetora no rebo tekizire kucyekereza iyo kacitero mu ngaro Ruhanga nainda ngo wawajunurwe umwombekere erizo tuzakureba wano yombekera Ruhanga sitani kurwanza arenjere giye kugira ngo nubyo nambiza kuterera byo nambi kubagetora rufunana kuto yes ko kuhereza Ruhanga kwemigisha akubaso mbintu byinji konkana hariho no kwiganusubwana hariho n'entaro bitor kureto rutaro rwe no manya nuwe sitani ariyo nashenya natakwenda agiro wagira no warabuka ungayemerera mu Rwanda ko kwemeruka mu Rwanda ko kwemerera okemerera nshonga yobukama bwa Ruhanga kajya ngo n'inkombekera mukama ninza kuhereza Ruhanga bakurwanza abo nimanyisa sitani na agents be ati ndwenda kureba ebisitani rakorese okurwanisa omwana wa Ruhanga ebisitani rukoresa kurwanisa omwana wa Ruhanga nibiha hariho emiringe ya Rwanda mane Nehemiya kiyimche yajangu ninza kuombekera mukama sitani nayo yajangu ninza kukoreka kanyakire Bible yanje shome Bible webare so hati Bible kitabo cya Nehemiya woyine Bible yawe yigura ekitabo cya Nehemiya eshura yo kubanza ebirwati bitandikire hati bikabera bireho hina barwanire ntaro nangwa sitani yarigezo kuba higa kubateganisa konka baguma bari abesu go rutaro barubasa Nehemiya twareba mu kitabo cya Nehemiya eshura yo kubanza ku rwego kubanza okukagwa kashatu Nehemiya eshura yo kubanza ku rwego kubanza okuka hagwa kashatu nobasa kwigura Bible yawe niwe oshomemu tukweyongera omisho nhagira ebigambe bya Nehemiya mwine Hakariya izoba rumwe omukwezi kwa Kisirivu omwaka gwa 20 nkabandi omururembo Susa
hanani omwe ahabine witu yija n'abashiija nibaruga yuda n'ababuuza eby'abayudaaya. Yishika Nehemiya akatwirwa omu buhuuku yabuuza biinishe ng'eby'abayudaaya bataahi biitu bari bata abahonokire batatwarwa. Hananiya omwe ahari biine witu yija n'abashiija nibaruga yuda nababuuza eby'abayudaaya abahonokire batatwarwe omu bukwatwa n'ebya Yerusalemu. Hurra eki bamugarukiremu bangira bati abahonokire batatwarwa omu bukwatwa abari omuri Erishaza bari omu busaasi bwingi. Bakagambira Nehemiya nga abahonokire batatwarwa bagumireyo kurayi bashenyere. Yishikaho Nehemiya akaba bamutwire kare ari omu bukwatwa ariyo nahereza omugabo ondiijo. Niwe nobaasa kuba ori aho junurwe obutamanya bukwatwa bwawe oriyo nohereza Sitaani kumbe oine kuba nohereza Ruhanga. Iwe ori oko ori omu kuhereza Sitaani haza iwe oshemerirwe. We Nehemiya kaine enaku nasaasibwa abagumireyo kuri abagumire bamugira ngu bagira bati abahonokire batatwarwa omu bukwata bari omuri Erishaza bari omu busaasi bwingi. Nk'erigenda abantu oku bari omu busaasi bwingi eminyeto eri omu busaasi bwingi bariyo nibaronda arabahabura tariho nowakubaire nabahabura nowariyo nabacwekyereza. Omunyeto naryo ishomero ariyo nashoma reka wakubaire namuhabura ekyokukora nowakwenda kumushambanisa mbwenu ensi eriyo netorahi. Bari omu busaasi bwingi n'omu kuhemuka kuhango. Orugo rw'amabaare rwa Yerusalemu rushenyikirwe n'amabaare gaayo gacwekyerezibwe n'omuriro. Nehemiya bamugira ngu abantu abasigiire bari omu busaasi bwingi munonga ngu bari omu busaasi bari omu kuhemuka. Irembo eryabaire riri nka fensi orugo bakaba barushenyure kare. Yerusalemu eri omu kuhemuka eri omu kushekyerwa. Abantu boona nibasheka nibagira ngu egi niyo Yerusalemu ei twahurra. Nikyo kimwe na hati Sitaani eshenyere orurembo ekyabe kitanise kirungi n'ekibi eriyo nekiiyaho. Ori omushaija nenda kuba nk'omukazi, omukazi nenda kuba nk'omushaija, omunyeto nenda kuba nk'omuziire akiine emyaka 13 nenda kukora ebyabashwirwe. Mbwenu engo zishenyukire. Ori omuri abo abarashitame bakasheka bakashemererwa bakaza kuhereza Sitaani ninga noza kwemerera oyombekere Mukama. Nehemiya akakora ki? Ntwenda kureba Nehemiya akasharamu kwombekera Mukama kwonka Sitaani kamurwanisa. Sitaani terashemererwa yimusya orutaro yagira ngu yoneza okumurwanisa. Biburi netugira ngu Sitaani watura narwana kandi wowe otakukimanya hurra reba nk'omushororongo ogu ogw'Abefeso eshura ya 6 ogu 11 nahagira ngu mujware ebyokurwanisa byona ebya Ruhanga mubone kwemerera mutasingwirwe bugobya bwa Sitaani. Sitaani aine obugobya ekigambo abanyankora bakimanya. Sitaani n'omugobya. Sitaani oworiyo nogezaho kuhereza Ruhanga ariyo nakurwanisa Biburi negira ngu n'omugobya. Biburi netugambira omu Bakorinso ba 2 eshura ya 2 omushororongo ogu 11. Abakorinso ba 2 omushororongo Abakorinso ba 2 eshura ya 2 omushororongo ogu 11 nahagira Sitaani areke kutugobeza ahakuba turi abatari kumanya bwenje bwe obu ari kutucwera. Sitaani atuura okwe nakyo obwenje okwo aracwekyereza ensi. Nambwe n'abarahuriire hakatambi k'omushaija nga kanahereza Sitaani tinkumanya yaye namuhereza ninga yaye takumuhereza konka ebi nimbigamba ako akabigamba bwatu namwagenda mukabironda nimubifuna. Omushaija mbamweta Aran Kasirye nga kanahereza Sitaani akari agent wa Sitaani kari omuhereza wa Sitaani kandi kuri Sitaani kabagira ngo eki kyasa kya 2000 kutandika mwaka 2000 mpaka mwaka 2010 ngu Sitaani ekakiwa oburyo ekakiwa obwenje okwera acwekyereze abantu boona kugira ngo habeho obutatiina Ruhanga omunsi. Sitaani obwo bwenje kabucwa kare imwe abakukimanya nimukimanya mwije mu muronde Aran Kasirye mwije muronda mikutu
muza kuhurira ebyaye nagamba ekachwa obwenje yareta emijwarire omwaka 2000 bareta obushamba n'obusegu ebya bakuzigenda bakazina bajwire obushamba nibwayeyongera baza mikutu baza za TV bareta ebyo byeshongoro kumureba bazina mbajwara bushamba kunamira abantu nibo babiresere byona beshongozi ba agent babo gwe nabagambiwe izozeho mubuze na uhurire noza kubihurira. So ebyo byona ndi abantu bakukunda nka sitani eriyo neshenye nsika neshenya necwekereza abantu ejo ni yonsi eiturumu sitani tekwenda ogwo mwaka ekyo kyasa kya 2000 yakike 2010 neyenda buri muntu wena habeho obutatina ruhanga habe hatachiriho muntu wena arikorobera izina rya Mukama mbwenu otakashitamiro karuhuka no mango ryo mukabi eka yawe ryo mukabi ubumwe no ine byukurebera already no basakwa no manya ebimwe bisitani yakozire kuko utagikiriza kongeraho yombekera Mukama yemerera ruhanga kakuhomunwa nyogwanje nagwiho ko inangusherekere ndiyo ni ngambisa nke motoka kugira ngo tutehempinduka abasitani bazaha barangirira amarwa gabo bagiye barangirira ubusambano bwabo barangirira ibihagaro byabo baza no muza government babiha bategeki ngo bakore barabyehe byabo abarahanga twine kwemerera tumbekere Mukama Nehemiya kemerera nakuri yo mwihangera inde ryabirarumu yitwe naku oyaye nakora mjya Nehemiya nakuka yakusinga nenji yakusinga mani nyeyinamirira abantu banje Yerusalemu endembo zitu zona zishenyukire murokore endembo zishenyukire wo birota kakimanyire ningano za kuchimanya ezawe zashenyuka already nyingi stani yazishenyero tikiriza ekakushenya hona necyo kusinga yo kukunda ecyo kwesimso misho garhanga Nehemiya yasharamu yayombekera Mukama yajya munyoni nza kutahentanso umunsi omarebe kabya abantu bashatu ekika cyo kubanza araha abantu abakurebe birukubaho tubakwenda kumanya gwenshi mbibaho kubakora omishana gwajwa ngwego gwajwa kubakora orya yareta ari yareta eki bakigenderamo orya leta kire kinde bakigenderamo ekyo nekika cy'abantu nabo baryaho bono batwarwa buri muyago gwije nambwe na Bible negira ngu enshonga gwencho ine kukuru mukakwate kabona ruhango kamanye ikigambo cya ruhanga ngoreke kutwarwa buri nyegesa hatari nyegesa zikwija mukamura bihuriro umuntu ayimuka agambira abantu ngume mujware bushamwana mutaho mucaci mugende murye binyansi nkente abantu babikora mbatwarwe nyegesa tubakimanya kirungi nekibi baryaho sitani bona eriyo neshenye ndembo mbwenu atebyo weza kubihurira ekikwijo mu mutwe niki Nehemiya wakasharamu nana bagamba ekika kimwe cy'abantu araba bakugendera mu kasindikine kandi arahabo abakwenda arahabo abaku hina batakwenda kumanya ekikubaho entanso just bomba gendereri then araba kugezaho kucyondoza abwenche cyabaho abwenche cyatwaza babata abwenche cyatwaza babati konka then harhabo abakuteka hentanso bakajya ngo nyensya nyendebeti kandi nyendambo omwahari yabo bareterera nyensya okuba ngabati hati uwo byotaka kimanyire byone byo rukukora hina kuretera kubikora emijwarire yawe emirire yawe emitamburire yawe harhaba ryo kwenyimana nko kutwashoma umushororo ogwe ngusitani nariyo kwa nachwa amajezi okwara acwekereza kandi ruhanga wakasigaho ki akasigahe kanisa munitwe tuchwa amajezi okobuka amabwebura yeyongero misho mbwenu tinkumanya wayi necyo ryo no yetegereza mu muryebi nyendo garuko manye umuzgwa turiyo tugamba akombekera Mukama kandi okweteka tekero rutaro orusitanira kwimusyeho ekarwimusya har Nehemiya nawe ntuzakora ko yarwimukize nitwe ntuzakwegamu ahar Nehemiya okutwa kubasa kusingura rutaro rwasa akwe byakozere nsitani nibyekiri gukorana hati wotakamanya sitani no ahurra kitabo cyo kutandika ishura ya kashatu stani ekajware njoka ya letera Eva na Adamu batatenkuri to kushisha muhurre okutandika ishura ya kashatu
kandi enjoka ekaba eri enyabwenge okukira enyamaishwa zoona ezi Mukama yahangire. Yabuuza omukazi eti nekyamazima Ruhanga akagira ngu mutarya aha muti gwona ogw'omu kibanja eki, ngu enjoka eka eri enyabwenge. Sitaani n'enyabwenge, obwenge bwayo n'obw'okutwara abantu omu Gehenna. Yokoraba ori aho oine obwenge bw'ensi, nohurira ebya Biburi, nohurira ebya Ruhanga bikubeera nk'obushema, ori omu bwenge bwa Sitaani obwo eriyo neekoresa kukutwara omu Gehenna. Eriyo neekukoresa kucwekyereza, eriyo neekukoresa kwita, eriyo neekucwekyereza, iwe kenyine eriyo neekucwekyereza. Mbwenu Sitaani n'enyabwenge, teine bwenge obw'obuhikiro bwa Ruhanga, eine obwenge obw'ekishobobo, obw'okwita, obw'okucwekyereza, nibwo bw'omuzigu. So ebiti ndiyo nimbigamba ngu tiine kwombekera Mukama. Nehemiya wakasharamu nakwombekera Mukama, kandi akimuka yagambira omugabe oku yabe nahereza. Omugabe kiyarebere Nehemiya enaku yamusinga amaani ngu nyowe nakuha byona ebyokwetenga, genda oyombeke, genda oyombekere abo wanyu, oyombeke maka otakisirwe enaku, ekintu kyakitakakwisize enaku tikikuhindukaho. Abantu abatiireho entanusa omu nsi n'ab'enaku enyunkire bakagira ngu kanje eki nakoraho. Mbwenu wotakarebera enaku eri omu nsi, okufa kw'abantu abariyo nibafa omu nsi, okucwekyerezebwa kuriyo nikubaho omu nsi, ebihagara ebiriyo nibibaho omu nsi, eminyeeto oku eriyo neesiisikara omu nsi. Manya hati iyo wari eminyeeto n'abaana bacwekyerezebwa, nyensi eri nkahi? Ori aho ngu omwana wanje nyina namutwara omu ishomero ry'amaani ashome orujungu, tokwenda kumanya nakuba akakwateke na Ruhanga karikata. Iwe ky'amaani noyenda ashome orujungu, agende abe ow'amaani omu byensi, osiga nka obumwe amashomero agakwebembeza Ruhanga aho omwana arayegyera ekibiburi akagimanya, omwirisi omutwaro okwe. Na mbwenu nkaha hinda hari ishomero baryeta Goodwill Baptist School, abaana nibashoma Biburi, mbaza omu kanisa nibashaba. Mbwenu Ruhanga niwe enshonga. Hariho n'erindi erinkwasa kubagambira ahi nashomire senior Kabare Trinity College, omushaija director Job tumwebarize. Omushaija nangwa nijo mbire ndiyo aturaho abaana mbakyera omu chapo bashaba, omu ihangwe bashaba, omu mwazyo bashaba, omu ekiro bashaba, babareetera ababuurizi. Nanye niho narabire mutareeba ngu ndi aha nyemereire, hiine abayemereire barwana bagira ngu tinkuza kwikiriza ogwo omusigazi nawe kutwarwa obugobero. Okashanje nanye nkaha tinchwekyerezibwe, ndiokwe ndi omusinzi. Ebyo ebigambo kabe nobyiha nkahi? So oine kwemerera oyombekere Mukama. Abo tibo bonka, of course hariyo n'abandi konka abo nibo nanimanyaho. Mbwenu ninkuhabura twine ebyokureberaho n'omu Biburi, abantu abayemereire bakombekera Mukama, kandi nture Sitaani karwana. Nk'oku mwahuriire, Sitaani neerwanisa buri kirungi kyona ekishikire. Kwokwemerera okagira ngu noyenda kutuuraho aha bw'izina rya Yesu, mbaza kweta amazina ngure ekirokore, ngurebe ekyo ngu nikya pasita, ebite birokore bikaba ki, mbakweta amazina ngurebe wa P.O. Box, omurembe gubire omurembe konka ogu n'omurembe gw'okwita ogw'okufa. Mwishiki we kokujwara gye waraba aba boda babura kucuriza, oshanga iwe tori muntu, hati ogenda ojware enkunami orabahohura ngu owe nomera amapapa, tokumanya ngu oriyo nooza omukwerekyerera enju kunasirimu zoriiheyo, korabe nocwekyereza mbakuba batakwine. Mbwenu omuri ebyo byona ntureba muki, ntwine kwombekera Mukama. Enshonga bwenco kiri omu nsi n'okwombekera Mukama, okwombeka obukama bwe, okwombeka okutuura habwa ebigyenderwa bye, okutuura habwa amazima, okutuura habwa Yesu. Enjiri ekeyongyera omu maisho, okabuurira enjiri, omunwa gwawe mwabwo okugamba orugambo okarugambisa enjiri, omwabwo okukyera nohiiga ebihagaro okakyera kuza kuheereza Ruhanga, okureeta abantu omu bukama bwe. Iwe oine bizinesi, hariho abantu bingi nogyenda oshanga aine akaduuka, then kakoona kamwe atiiremu za igoraga za pirisina, omubuuza kashi murokore eduuka keboniire kandi eri yakoona karya kaka ng'ebyo nantabitiiremu eduuka yanje neegwa ngaha.
biburi nejangu tababikora bonka korekana babishemererwamo wahereza nyine warajya akagenda akanywa kenera akarara mu muferege bakamutomera tuwe wenko waganywa niyo wagamuha nobo ino mushango ishagama ye neryangaro zawo mwentu ino kombekera mukama konga kokomero kombekera mukama stane kurwana twenda tushome ninga shiturebe birwaniso bya stane bye gukoresa kugira ngo birakwikeho obe no mayo kora bibase ningo kora bisingure icyo kubanza stane neshekerabo abariyo no bombekera mukama okushekerwa nobasa kuboryaho notina kushekerwa kuba kushekerera enshonga yona otina weno ohwamani konka nyenda kugambira nguti wo kubanza oshekererirwe ko kwemerera ukajya mu nywendi wa Yesu umushyikiwe ko ukajwara je nk'abakazi kubajwara ukajwara je kitetei cyawe kikwishe nambwenu Bible negamba mu kitabo cy'ebiragera 2:5 ngo mushija atarijwara kikazi kandi umukazi atarijwara kishija ngaba kukora nkebya bakujwara wori umushija ukajwara nko mukazi wori umukazi ukajwara nko mushija ngaba kukora nkebyo neco kunugwa kwa misho garha hata biru kunugwa nibyo bitandikire kuhimbisa bombwiro hat ko kwemerera ukajwara je wori umukazi ukajwara nko mukazi ukajwara nko mukazi w'ekitinisa ko kuraba hongo rekikazi cya PO box ngureke kishiki ebya SU ebya Yesu reka bakwetaga amazina konka ohikirize ningashi oyombekero bukama bwarahanga hinara kurebereho arashare mu kukuratira Kristo arashare mu kutwariza kukuratira umutwarize mu runjogwe agwe magaragawe reka ekanisa takashankensi nambwe ne kanisa tubizimbe ekanisa n'abantu abikirize Yesu nkamukama kandi umujuru w'amagaragabo mwene kanisa ruhanga nakusindikire ngo genda umucanga aho kutura hona orebeke ngo abantu bona mbakora ekimukama wawe arkwenda hati niwe urukubera iyo cyo kureberaho niwe bari kureberaho niwe urikuburyo noyombeka emitwarize mirungi emico mirungi okujunwa niwe kuburyo noyombeka okushikirira niwe kuburyo noyombeka obukama bwarahanga konka ecyo kubanza kistanera atandike ne kurwanisa nacyo no kushekerera katurebo mbiburi umushura yakana kutandika umushoro ngo kubanza Nehemiya kiyagizire mukaze kombeka nambwe nakagenda taragumira mu kutekateka mu kutonzya taragumiraho naye tombwito ngo wito bakahashenya ebisika byo nabantu bari mu kuhemuka kwinji abantu binena kunyinji akemerera yagire ki yakoraho mako kwemerera ruhangana wakugabirire ebirakukwase kugere ki kugira ngo tehempinduka wagumaho weno yinamirire tinecho yorya Nehemiya kemera jamwe kama mbaya ni mbaya nyine kugenda njere ki nakoraho yagenda Nehemiya yahika Yerusalemu yatandika kuombeka murebe Nehemiya shura yakana turiyo cyo kurwanisa cyo kubanza kitane rukoresa kurwanisa abariyo nubombeko bukama bwarahanga inacyo nicyo sitane rakorese kurwanisa kicera kwijeho utakatentebuka ecyo kubanza mbaceto kushekerwa Nehemiya shura yakana sana barati kuyahurire ngu nituombeka orgo rw'amabare yaguba kubi yagire kiniga kinji yaterera abayudaye naku yagambira omisho gabinishe no misho gihe rya Samariyati zirya ntakimazire z'abayudaye nzikora ki nibenda kweyombekere kigo nibenda kutamba ebitambo nibenda kwombeka ngo baherezeyo nibabasa kutambura amabare nibabasa kutabura amabare omumitumo yebishenyukire haza agabire gahire rero Tobiya wabire amuri aharubaju nawe yagira ati necyabuzima urwo rwabo rw'amabare urubariyo nubombeka muhakuya kurwemereraho ekarubandika hansi mwahurira akanusha kumeta Sanbarato umbazigu ba Isirayeli kiyawurire ngo ariyo nubombeka
urugo rw'amabare urugo rwabendutanisa Yerusalemu na Samariya na hati ko kwemerera ukombe ko rugo kuri kutanisa ekirungi n'ekibi ko kugamba ngo ekirungi kiri mu Bibuli ni kyeki ekigwire ni kyeki nambwe n'ekyo nicyo kibi kyerigenda ekibi kyerigenda no kweta ekibi ekibi ekirungi okakyeta ekirungi yo sitani neyenda ekirungi okyeta ekibi ekibi okyeta ekirungi so Nehemiya yatandika kwombeka Sanibalati yagubwa kubi Sanibalati yitwa ekiniga yagira ngo entakimazire z'Abayudaaya nizikora ki yagambira niyerya nguzirya entakimazire nizikora ki nibateekateka ngu nibaza kubasa kwombeka orurembo orwo nango ndijo orikwetwa Tobiya yagurukayo yasheka ngu ngu mbwenu nyowe tinkareebaga ngizo entakimazire nyowe nizinshobera ngu nibateekateka ngu nibaza kwombeka orugo orwo ngu nangwa na muha orwo orugo rubahisyaho muhaki yakwemereraho neza kurihirika rugwa hansi basheka nicyo kimwe na hati ko kwemerera ukaba omuntu w'omutaano ukagira ngu nyowe ninkubahabwa Bibuli ninkora eki Bibuli rigamba tindayo ejwanzi n'ebihagoro by'ensi egi ninza kukwemerera ngambe kishikire nk'oku kiri ekibi nkyete ekibi ekirungi nkyete ekirungi notandika kushekyerwa batandika kugira ngu iwe noyeyeta ki sitaani netandika na ekyokurwanisa ekyokushekyerera nokimanya ngu na Yesu bakamushekyerera omuri Matayo 5:40 Yesu akija yashanga omushiki akaba afiire haza bamweta kumuzoora kiyashikireyo yagambira abantu ngo ogu omushiki tafiire agwejegiire basheka bagira ngo ogu omushaija asha n'omutwe gwe gushazire nogamba otanga omwana afiire yayahisya n'ebiro iwe okagira ngu agwejegiire Bibuli negira ngu akabanza yabashohozaho abamba mushekyera akabagira ngu mushohoreho kakye kuba yashohwire yakora ki yagambira omwana ngu omwana yimuka nambwene ekyo nakyo n'ishomo ry'erizooba erindi hiine ebintu ebi otarakore waguma ori aho ori omu basheki bingi abokweta abanywani bawe n'abasheki bari omu kushekyerera iwe ko otariteekateka nikyo Bibuli erikugira ngu mutarigira omu kagona otarigira mbakyeta ki okugira endagaano ei wakora otajunurwe iwe ori omunyeto ojunurwe noyenda kutaasya noyenda kushwerwa ukareba omushaija we nayija n'ekimotoka kihango okatwarwa eby'emotoka mbakukuramu amaino oine kuronda omuntu ojunurwe nkiiwe reka kutwarwa ebitiine mugasho omwishiki iwe kibo ryawe ori omutsigazi weena akareju koona kashazire gye oine kuba noyebuuza ogu omuntu ajunurwe ninga atajunurwe otarikora endagaano n'omuntu atajunurwe akuba boona n'abashungi n'abasheki bashekyerera Nehemiya na Yesu bakamushekyerera konka kiyabashohwize yagambira omushiki ngu yimuka yakora ki yimuka nosingura ota embeera egyo y'okushekyererwa waba haine ekyoriyo nokorera Ruhanga bakakushekyerera egyo embeera okagisingura ota katurebe eki Nehemiya yakozire Nehemiya omushuura ya 4 omushororongo ogwa 6 Nehemiya akashaba katurebeho tutyo twayombeka orugo twaruteerana rwona rwahika rwagati ahabw'okuba abantu bakezirika okukora twareba tutyo twayombeka orugo twaruteerana rwona rwahika ahagati we Nehemiya kuba agumemba mushekyerera yaguma nayombeka kuba arikushekyerera ngurebe ekya P.O. box nojwara nk'abakade iwe guma nojwara gye kuba kushekyerera ngiwe byokugamba tokubicenga guma nogamba enjiri kuba kushekyerera ngegyo n'empuje gumiza muno iwe wanomanga ekyo nokora kishikire omu Bibuli gumizamu akuba ekyo abasitaani bakakoramu ekyeshongoro ngo ebyo biruma abayayi ebyo nibyo bikuruma sitaani kokugumizamu iwe mbwenu korufuna omuntu weena wakuhakanisa oriyo nokora ekishikire bakakushekyerera bakakweta empuje bakakweta emburamukoro bakakweta
utakumanya ibyari kukora omubazi no kugumizamu nokora ekiruhanga kugambire kukora okukora ekiruhanga akugambire okukora. Ekyakabiri bakabine omutima gwo kukora kandi bakabine n'omutima gwo kushaba. Wareba wagumizamu noreba omushorongo ogwamwenda bakashaba konkitwe twashaba Ruhanga witu twataho abarinzi bo kurinda nyomushana na nyekiro. Ekyakabiri ko kuhiganisibwa ko kuhakanisibwa noine kushaba okushaba no kugamba na Ruhanga na Yesu akatuhengenderwaho yo kushaba mutata ari mu iguru. Wanohereza Ruhanga ine kubwiro shabe mutata ari mu iguru tari mu nsomo oine kumanga mana gora ahora agihe tabanywano bawe amana ahora agihe tabazire bawe amana ahora agihe torageyihemu amana nogiya Ruhanga ukombeka obukamabwe mwenu tata ari mu iguru ine kuba no shaba izina ryawe ryezubwe utakamushabire obuhunga n'ebihimba n'ebitakuri oine kumushaba kugira ngo izina rye ryezubwe oine kushabira omurimo gwe ryo nokora ekyo mani kimanyisa ngo Ruhanga akakuhanga kureta izina rye kwezubwa. Ruhanga atarakuhangire kushashura renti, Ruhanga atarakuhangire kugura za gomesi, Ruhanga atarakuhangire kuvuga motoka, Ruhanga atarakuhangire kuombeka enju, Ruhanga akakuhanga kuombeka obukamabwe okureta izina rye kwezubwa iwe mwana waryo ishomero abana bona bariyo bakore bahagaro katuje bitingwa babereta Ruhanga kutiro mu ishomero eryo ngu akomanzi obaburenjiri oboreke kubariyo bakora bigwire okwo niko kuombeka obukama bwa Ruhanga kandi ekyo nikiza kwetenga okushaba kwagamani notaginiwe nkiwe okwemerera okagira obumanzi okwemerera okahakanisa Sitani owaretire na Adamu shonkuru witu kusikisha iwe agamani notagine hatagamani gine Ruhanga kandi nicyo kurebera. Nehemiya bakagumiza muno bakora bagumiza muno bashaba hata ibintu bibiri nibitambura hamwe hariho kushaba cyonko takukora kandi hariho gukora cyonko utakushaba hati Ruhanga nayenda ushabe kandi ukore ubwo nibwo mubazi ogwo kuretera umurimo gwa Ruhanga gumizamu bakushekerera guma noshaba guma nokora guma noshaba nokora ki nokora okukunda kwa Ruhanga ekyo Ruhanga yagambira kukora ekyo Ruhanga rugamba nshonga gumizamu yemeire aha mazima. Ekyakabiri ekisitani rakorese okutentebura nano okwenda kurwanisa neza kwenda kumara mani ekyo kubanza ekiyakorise no kugezaho kurwanisa Adamu kurwanisa Nehemiya nabiyaberaine ekagezaho yamuretera okushekererwa abantu bingi batina kushekererwa kukakurgera izoba utarigarika kutina okushekererwa nikigashira kikushekererwa nkomusisi na no kushekererwa nkomwana wa Ruhanga kushekererwa bwo kugira ngo uriyo noje musizina rya Ruhanga ningo kushekererwa bwo kugira ngo uriyo no Ruhanga kitinisa Yesu akagira ngo kuba bahiga baba twariza kubi maru no kushekerera bakweta amazina gatakwatirine aha bwo kuhereza Ruhanga ntabwo izina rya Yesu oguruko yesime akuba ngo mwiguru no hine yebihembo byinji hati binji nibaremera kushekererwa ko kuba kushekererwa ku mbagaro jya munyebye kuhereza Ruhanga nabirgamo kuba kwete mpujosh hati mati baketa Nehemiya ngo zirembura mukoro zirenta kimazire z'abayudaya nzikora ki ko kuja mu nebyo gukora na mahayabiri batabona bikuragara ogira ngo ndashubuzuma mwenu okusingura okushekererwa no kugendera cyo Ruhanga kwetire gukora ukakikora kandi urukushaba Ruhanga okubasi. Sitani ekakorese ekyakabiri kurwanisa Nehemiya kandi nicyo kimwe ekyera akorese kurwanisa iwe nanye okumara mamani twareba eshura yiyakana umushororongo gw'10 nango Bibiliya yanjye yori nyankore hano hagira okwombeka betekatekere kurwana bwanyuma abayudaya bagira bati abarukwekorera bahwamani bwanyuma abayuda bagira bati
abarikwekorera bahwamani kandi ebishenyuka biri byingi nabwo ekyo titurikubaasa kwombeka orugo omwe omu Bisirayiri batahi babo abayuda bayemerera batandika kugira ngu abarikwekorera bahwamani kandi ebishenyuka bikiri byingi nabwo ekyo titurikubaasa kwombeka orugo hata aba bakatandikira omundu omu rubo batandika kugamba batandika kugira ngu hati ebintu kabyashoba ebintu kabyaguma katutakubaasa kwekorera orugo oru ebintu katutakubibaasa titukubaasa kwekorera orugo oru mbwenu twaze tuta so ekyo nikyo kyokurwanisa kya kabiri ekisitaani erikukoresa nooba oryaho oriyo noohereza Ruhanga nambwenu Ruhanga karikugambira ekyokumukorera obwire bwingi ekizibiire abantu bingi kuhereza Ruhanga notandika kuza kwebuuza abantu oneki eki Ruhanga ngambire ninza kukibaasa ninga tindakibaasa noyijuka hiine obu Ruhanga aba naaza kweta Samwiri akari omwana muto muka ya Eri na Beeri hati kiyabiire aryaho Ruhanga yatandika kumweta Samwiri hati we bambe Samwiri akaturamanyiriire Eri niwe yabiire agamba nawe Ruhanga kagambira omuri Samwiri omuri Eri hati Samwiri we kuba bagamba kuri Samwiri ayirukazo wa Eri Eri nonyeta nye kantaka kwesire agarika byama Samwiri Ruhanga agarika mweta aisha na iruka na Beeri wanyeta nye kantaka kwesire kiya erize na Beeri amanya ngo noshoga umuntu Ruhanga ariyo namweta amujya mu iroko gende kora agarike kuhurira keryo ogire ngo ndiyaha mukama wanjye so yagarika yabyama ubwo akashatu ngo Samwiri yajya ngo ndiyaha mukama wanjye yamujya ngo nyenda kucyokerezeka ya Eri yakobe bahagaro bibire byinshi we noreba hino Ruhanga arikugambiriwe nkiwe atarabiremo ndijo kandi atu Ruhanga nakugambira ata omu Bibuli egi Bibuli ekahandikwa omwoyo orikwera akakoresa abantu 40 bagihandika bamwe ni banabi ezindi zikazirya ntumwa yahwa Petero wa kabiri ashobora kubanza ogw'ikumi nejya ngu hati tukiine ebyobunabi obundi obu n'obunabi bukahwa woine ekyokwenda kuhurira kuruga Ruhanga kiri omu Bibuli Ruhanga engenderwa akagiheza mbwenu ekyokukora wanoore nkitamburana na Bibuli okwegamba ebyasigara abandi bagamba n'oruhuzyo hati nk'ekyokureberaho bakaba batandika kwombeka abayuda n'oruganda rw'abayuda bemerera batandika kugira ngo enki ngo abakwekorera bahwamani tinakubaasa kwekorera ebintu byaremera munonga hati Nehemiya kana abaasa kurekeraho hari abantu bingi nkabo koko banokorera Mukama bimuka batandika kumara mani ngiyo torabibaase ebyo torabikore tokuza kubibaasa mwabirugemu birekeraho amani togine abantu barayi nambwenu kangira kinakwibiraho ubi utakakimanyire eki nekihama kimwe bwebembezi waba Ruhanga buri muntu we n'omunsi omu Ruhanga kamuhanga kuba omwebembezi kandi wabi utakakimanyire ori omwebembezi wojunirwa ori omwebembezi Ruhanga kakuhanga kwebembera kakatuhanga kwebembera omu miringo etakushishana so kandi ekindi Ruhanga tarakuhangire kwebembera abantu nibasa kujya kandi watu watandika kugamba ki Ruhanga kakuhanga kwebembera omu kigendererwa hire kigendererwa eki Ruhanga yakuhangire ekyo kigendererwa nkikureetere enaku kokureba ensi wareba abandi bokuba kureke enshonga basheka baguma batine we Ruhanga ati nka Nehemiya akamutaho enaku yokuza kwombeka ekisiika eki ekigendererwa kyawe nkikureetere enaku ogira ngu nyine katina ine ekyarikukoraho kangire ekinakoraho eki nekigendererwa kyawe ekindi ekigendererwa kyawe nikyo ekiteekateeka ekitakukuruga mu mutwe notora kuri kigaruka omu mutwe tora hari kigaruka omu mutwe oba nokora ekyo gya nkuru naninkora kiri ate ekyo kiba nkuru naninkora kiri ekyo nikyo kigendererwa kyawe ekigendererwa kyakitakuhakanisa Bibuli hati norenka Nehemiya ekigendererwa kye kika kitari kyokugura orumotoka Ruhanga okukora iziina ekigendererwa kyawe kiine akakwate n'okuyamba abantu ba Ruhanga hiine eki Ruhanga yakuhangire kuyamba abandi buri muntu weena aine omugasho mbwenu oine kwebuuza omurinya kandi ekindi Ruhanga nakuha obubaasa kugira ngu noobaasa kutaho empinduka omuku yakuhangire n'okwokutwaza so ekyo nikyo kigendererwa kyawe
uguno murundo gwo kwasa kumenya ekigendererwa kyawe ni kintu kye kubasa kukora batakuhire na rwatano omwaka gwona okaguma nokikora oshemerirwe. Ekyo nikyo kigendererwa kyawe. Ekigendererwa kyawe tokukikora ngu hagire eki bakuha. Ekigendererwa kyawe nowe nooba oshemerirwe wanokikora. Ekyo nikyo kigendererwa kyawe. Ekigendererwa Nehemiya mbwenu okahangwa kwebembera omu kigendererwa. Nehemiya we ekigendererwa kye kiyagizire naku yamurenga yemerera ajya nkanza kwombeka hekaru. Bamushekera ajya mwenda musheke ninza kugumizamu. Hati Sitani yakoresa ekyokurwanisa kya kabiri. Yayimusa abantu batandika kumumara amaani abo munda omu ruganda rw'Abisirayiri Abayuda. Ngo ebintu tukubibasa bakukiriza bahwa amaani. Hati ekyo nikyo ekyo ogwo nigwo muringo gundi ogu Sitani arikurwanamu. Nka Biburi negira ngabakurindirira Mukama baryagarukamu amaani. Biburi negira ngu otakahwa amaani omu kukora gyakuba korugumizamu Ruhanga aryakuzumurira. Ekyo tukireba omu Bakorinso ba kabiri katushomeyo. Abakorinso ba kabiri eshura neya 5 omushororongo nogwa 18. Abakorinso ba kabiri nobasa kuburyaho biro waza kuhwa amaani nekyo ryo nokorera Mukama wawaza kuhwa amaani wawakuterebuka. Wanoyebuza ati nyo ebinkukora byine omugasho mwaka ture Biburi ekyekugamba. Ogwo omushorongo ninza kugufuna ogundi omurundi ninza kugubateraho omu comments. Kwonka ogwo omushorongo ngugira ngu otakahwa amaani omu kuhereza Ruhanga kubanga nooza kuzumurwa. Nibitu bwena obwakuba otazumurirwe toine kuhwa amaani. Mwenu Sitani nekoresa okushekyerwa okukumaramu amaani. Ekyakabiri nekoresa okukumaramu amaani. Ekyakashatu nekoresa akabi ningashi akabi nenenda nokukwita ogwa 11. Abazigu bitu bagira bati tibarikwija kukimanya nobu kwakuba okutureba okusya obu turabahikya hagati tukabiita tukabazibira kukora. Nore Sitani yo mwenu Sitani ekyekurwanisiza nokugira ngu nemanya ngu omuri iwe harimu eki Ruhanga yakuhangiire kwombeka omu bukama bwe. Hati ekyo nikyo eriyo nekurwanisiza. Habweki Sitani yawe nerwanisa Yesu ekenemanya ngu omuri Yesu harimu omujuni kuri yayisire Yesu tukatakuza kujunwa. Hati seketura nehiga Yesu. Habweki Sitani yawe nehiganisa Musa ekenemanya ngu omuri Musa hakarimu ekitabo kya kutandika Abaleevi okubara ekyebiragiro Yoshua ekenemanya ngu omuri Musa hakarimu omuntu arigenda akareetera abaana b'Isirayiri kuruga omu bukwatwa. Sitani ekyo nekurwanisiza n'ogwo omurimo ogu Ruhanga yakuhangire kukora oguri omuri iwe. Hati nemanya ngu kwokwemerera okatandika kugukora abantu bingi nibakujunwa, abantu bingi nibakuruga omu bukama bwayo. Hati yetura nekurwanisa. Hati neyimusya n'omuringo ogwu erakwite. Hati omuringo gw'okubasa kusingura okurwanisibwa kwa Sitani niguha. Ekyokubanza noine kwijuka Mukama. Okwijuka Mukama. Okwijuka Mukama. Katurebe omushura omushorongo gwa 14. Eshura ya 4 omushorongo gwa 14. Kuna yetegerize nimuka nagambira abakungu n'abatware n'abandi bona ati nti mutabatina mwijuke Mukama omukuru kandi orukutiinisa murwanirire biine wanyu batabani banyu bahara banyu abakazi banyu n'amaka ganyu. Nehemiya yagambira abantu ngu mwijuke Mukama mutabatina. Na n'omu kitabo kya Isaaya harimu omushororongo nigugamba nshonga egyo. Isaaya 10:41 nihagira ngu enki. Isaaya 10:41 kampikeyo kakye turebe. Nihagira Isaaya 10:41. Isaaya 10:41 nihagira Isaaya 4:10 nihagira Isaaya 4:10 nihagira
otatina abo kubankwine otahaza omutima wawe kubandi ruhanga wawe ndyakuha amaani ndyakuhwera nkuramire n'omukono gwanje gwa buryo ogw'obusinguzi ruhanga nagira ngu otatina akuba kwine otahahaza omutima. Nehemiya yagambira abantu aba ngu mwijuke ruhanga. Ego sitaani eriyo necuma emiringo y'okwita okwiba n'okucwekyereza. Sitaani egi emiringo eriyo negitaho konka ruhanga ariyo Nehemiya akaizusya abantu nkwiye kunayetegyerize nimukanagambira abakungu mutabatina omu Bibuloomu harimu emirundi 365 hakugira ngu otatiina yabagira ngu mutabatina mwijuke Mukama. Mbwenu omuringo gw'obutatiina n'okwijuka Mukama, omuringo gw'obutagira bwoba n'okwijuka Mukama. Kandi okwijuka Mukama nikimanyisa ki? Okwikiriza amisho gawe kugatari Mukama. Mukama nowa? Mukama ni Yesu. Obwesige bwawe kubutari Mukama, amasiko gawe kushanga gari yari Mukama. Nubwo abantu bona bakuhinduka oguma ori yari Mukama. Sitaani nobu yakwimuka nkomwegyemure oguma ori yari Mukama. Hariho omushororo ngo omu Biburi y'Orunyankore Sitaani ekaguhindura ninje omukuvunurira ngo omu Biburi y'Orujungu Isaaya 59:19 nahagira ngu kariyimuka nkomwegi izina rya Mukama ryaramibwa kuruga buri rw'izooba kuhika burengye rw'izooba. Kandi Sitaani kariyimuka nkomwegyemure kucwekyereza abantu ngo omwoyo wa Mukama ryayimusya omutindo gw'okusinga ogweye. So Sitaani ayimukire nkomwegyemure omu bwire obu. Sitaani ariyo narwana konka abo abarikwijuka Mukama abayesigire Mukama iwe wajunirwe omuriwe harimu omwoyo orikwera, omuriwe harimu obukama bwa Ruhanga, omuriwe harimu omutindo ogw'okusinga ogw'amaani ga Sitaani. Wotaka kyebuuzahoga ekizibu ahabwe nti Sitaani teriyo neesinga, ego eriyo neesinga bakagisingura kare kandi Sitaani neesingisa ebishuba. Mbwenu Sitaani obukama bwawe bwona bwombekire aha kishuba. Mbwenu ekikubaasa kugihirimiya n'amazima nikyo kureebera tekwenda omuntu weena agamba amazima. Rode nimanka ebindi ningamba aha Sitaani neeza kucuma enama z'okunyita konka tinkugitiina ahabw'okuba Biburi negira mwijuke Mukama. Yijuka Mukama owikirize, manya owikirize, guma omutiire amisho gawe, guma n'omwesiga, yijuka Mukama. Buri kimwe ky'orikukora kikorere Mukama. Reka twijuke Mukama. Wano mangu ekyo riyo nokora riyo nokikorera Mukama otaritiine ekintu kyona. Hari ekyo ngo kigira murwana habwa Yesu imama manzige mukwato musharaba mureke kutina. So murwane ahabwa Yesu. Reka twijuke Mukama. Waba noyijuka Mukama noyijuka ekigambo kye noyijuka okushikirira kwe nokuba otiine bwire bw'obwoba. Ego Nehemiya nebyo byona kiyabihurire nga abazigu bitu bizire nibenda kutwita yijuka Mukama. Omuringo gundi n'ogw'okwetegereza n'ogw'okwekimitiriza okwetegereza embeera oku eriyo neetambura. Ogundi omushoro ngo gwa 14 yaheza yagira omukuru kandi orikutiinisa Ruhanga naatiinisa nasinga ababona. Murwanirire biine wanyu, batabani banyu, bahara banyu, abakazi banyu n'amaka ganyu. Murwanirire biine banyu, batabani banyu, amaka ganyu n'abakazi banyu. Nikimanyisa ngu byona ebyokukunda ebyokurenga bikuru Sitaani eriyo ebitiireho ebitegire nenda kubicwekyereza. Iwe muziire wo abaana bawe nenda kubacwekyereza. Rwanirira. Kare wotiine ekyokurwanirira rwanirira eka yawe. Iwe mufumbo we iwe ogiisurwe rwanirira obushwere bwawe. Teeka waheza akuba turi ekyokurwanisa kya kashatu ekyakabi. Sitaani neekoresa akabi nenda kwiba kwita n'okucwekyereza akabi twakareebire eriyo neecwekyereza mwene tukagisingura bata. Woba oriyo nokukorera Mukama yijuka Mukama amisho gawe gaguma ogatiire ahari Mukama kandi ogaruka oteekateekye ahari ebyo obuguzi bw'ebyo ebi Sitaani erikwenda kucwekyereza eka yawe, abaana bawe, omushaija wawe, omukazi wawe, abanyabuzaare. Ekyo nikiza kuha enshonga ahabw'enshyo oine kurwanirira
ebi abantu abo bona kurabira mu kushaba twarebera umuringo gwo kusingura no kushaba ukaguma nokora shaba ugume nokora kora guma no shaba ugume nokora ibyo byo mbitamburamwe uri gukora ki uri kuombe ko bukama bwa Ruhanga uri kuretera izina ryo kwezi ubwo bukama bwe kwije kitinisa cyo kushikirira ko burungi bwe burhamwa hori iyo wataho mu ishomero ry'umweji tuwataha mu kwikebizamu wataha ngo bukama bwa Ruhanga bushumo mu ishomereri okushikirira ko kureba mu ishomereri atobwe nubwo Ruhanga arikora ki arikomje ikindi tutakarigera nshongejo ine kukimangura ha stan ne kwanga na nyine nyanga ne yangeka yawe ne yanga abana bawe so oine kwijuka mukama kandi utekatecha nshongejo kugira ngo stan okwe kwanga byone bikwasireho kandi hati noine jihakanisa noine jihakanisa twareba umushoro ngo 17 kika 18 nahagera ababire nibombe korgo nababire nibekorera ebintu buri muntu akaba akoresa umukono gumwe ugundi guguma gukweise ebyo kurwanisa buri mwombe kiwena akaba ayombeka ahagatire raraye kandi no kutera eikonde anguma aharubaju no wabiratere ikondere anguma aharubaju mwawurra so ogwo mushoro ngo gwagamba ki ngu umuringo gwo kombe ko bikama bwa Ruhanga twine kurwanirira okurwanirira nkimanyisa ki enjiri kwe kuba neburwa neyo kuretera abantu kujunwa kandi ekindi neyo kurwanirira amagara gitu no yetangisana n'enjiri Biburi negero mu kitabo cya Yakobo yina mushanju Yakobo katurebeyo Yakobo shura yakano mushoro ngwa mushanju nahagera nabwo cyo morobere Ruhanga mu rwanise Satani aryabahunga Ruhanga nayenda ngo turwanise Satani no mu rwanise ota no muhakanisa ko kureba hina kavuya kija enshobija ebibariyo bakora tibishikire toine guma hunama oine kubihakanisa nuko kuba warwanisa Satani ko kuzaho kahunama no waje hakatebe okuteka ekashitama ekakucwekereza oine kurwanirira ecyo rukunda echaka twareba ngo Satani ekoresa kushekerwa ekoresa umuringo gundi ubwo kumara mamani ekoresa gundo murundo gwa kabi nugo gutwaturyo tureba kandi atogwakana nereta okutana ningashi obutikirizana mararebera amakanisa nagatana abantu nibaryana abantu tubakwataga n'abantu nibareba nangenya mishwa echo ni kimwe ahanshonga Satani eri kuba neyenda Satani neyenda amakanisa gasisikare Satani neyenda abantu bacwekerere Satani neyenda na munonge kanisa niyo ekorire njiri kugira ngo ekanisa etakakwatanisa ibintu bikeyongera omisho ombiburi Ruhanga turanayenda ng'abantu bakundane so ebyo byone turiyo tureba n'ebintu bikuru munonga Biburi nejangu Ruhanga takunda abantu abari kureta obutikirizana abari kureta amakanisa nanabishemwe kutana icyo twakireba mushura ya katano umushorongo gwo kubanza bwanyuma abamwe abayidaya n'abakazi babo bayetombetera bine wabo abayidaya kuba abamwe bakagira bati itwe nabatabanu bitu nabahara bitu turi bingi katuze kushaka ebyo kututunga mukatuze kushaka ebyo kututunga so obwiro bwingi ebyo butungi nibyo bikoreta okutana ebyo butungi nibyo bikoreta okuryana ebyo butungi nibyo bikoreta obutakundana ebyo butungi nibyo bikoreta obutikirizana so kora abo ryaho omuriwo inamwe ekintu ekikuretera oinemu ekyonyigire mutahi wawe iwe nanye twena twechekinge
ekyo nikireetera omurimo gwa Ruhanga obuteyongyera omu maisho akoha sitaani iwe nanyahaara omuntu akiriize Rwango anyigiire mutaahi we ojunirwe n'orya ekikozeso kya sitaani eki sitaani erikuba eriyo neekoresa okuremesa omurimo gwa Ruhanga okweyongyera omu maisho kwonka ebyo byona n'obu baabigyerezeho tibirabahasikire nitureeba twareeba omushoro ng'ogwa 9 Nehemiya 5:9 nagaruka nagira nti eki muri kukorera ekiti ekirungi tokugendera omu kutiina Ruhanga wiitu mukareka kwejumisa omu banyamahanga abazigu biitu abantu abatajunirwe n'abanyamahanga haza bo nibasheka kubakora ekanisa neecwekyerera nibasheka kubakora abaishemwe batakukwatanisa mbwenu Yesu akagira ngu omuringo ogu nigwo abantu barimanya ngu muri abeegi banje mwana mukwatanisa Ruhanga n'omwe konka n'obushatu n'abantu bashatu omuri omwe hariho Ruhanga Taata hariho Ruhanga Omwana hariho Ruhanga Omwoyo Orikwera Ruhanga Taata turuhanga Omwana Ruhanga Omwana turuhanga Omwoyo Orikwera konka boona ni Ruhanga boona nibakwatanisa nibiikiriza n'omu kintu kimwe hati nawe Ruhanga akataha ekanisa kugira ngu eyoreke ekishushani kyeye oku barikukwatanisa oku barikutwaza biine ekigendererwa kimwe kandi ekigendererwa ekyo wowe otakakimanyire ekigendererwa ky'ekanisa n'okubuurira enjiri nikyo kureebera ko ekanisa kekuruga aha murama gw'okubuurira enjiri kugira ngu Ruhanga akatuhanga twine ekigendererwa kihendere ky'okuryana omuramwa gwaruga kubuurira enjiri kukaza by'obutungi nibyo ebi nko bimwareeba bakatandika kuryana omuramwa gwaruga kubuurira enjiri kukaza kushemeza abantu n'okukora ebitakwatiriine nihayenderana n'okuryana nikyo kureeba mukama w'ekanisa n'omwe kandi ekigendererwa ni kimwe okubuurira enjiri mbwenu omuringo ogwe ogwa rukundo Ruhanga akatwereka rukundo y'omuri Yesu Kristo mukama wiitu kandi yatusigira omurimo gumwe ogw'okubuurira Yesu na n'eki yakozire mbwenu Yesu nareetera omurimo gwe kweyongyera omu maisho mbwenu wanu mangu hiine ekyerikukora ekikuremesa omurimo gwa Ruhanga kweyongyera omu maisho nori nka agent wa sitaani ariyo naremesa omurimo gwa Ruhanga kweyongyera omu maisho sitaani eza kukoresa okukushekyerera konka ekyo wagumire omwe wakirabaho neza kureeta kukumara amaani wakirabaho ereeta akabi nangwa abamwe sitaani abamwe bafiire mwamurahurire n'abariisire aha bw'enjiri wayemerera okabuurira enjiri obumwe mbakwita sitaani netega emihanda kuba akucwekyereza kokuremwa yeremwa kukwita ereeta okutaana eija nk'omu bantu abariyo nookwatagana nabo nk'ekanisa ekora ki ereeta okutaana omu bantu ekyo nakyo kikurema maana nakyo kikarema hati sitaani eyimusya ekishuba katureeba omu shura ya 6 omushoro gw'okubanza okuhika aha gwakana nihagira kwahingwire ebiro bagambira Sanibalati na Tobiya na Geshumu omuharabu n'abandi abazigu biitu kunyombekere orugo kandi ku hatakiriho hashenyukire n'obundi abe nabiire ntakatiire enyigi omu marembo Sanibalati na Geshumu kuba kihuriire bantumaho nibagira bati ija tubuganire omu kirorero kimwe aha ruhita rwa Ono kwonka bakaba nibenda kunyita nanye nikwe kubatumaho entumwa nkabagira nti ndi aha murimo muhango tindikubaasa kushuuma okwe mbwenu omurimo gwemerere ngu nyizire okwe hati abazigu ba Nehemiya nabyabe nakora nabo baheza bacuma omuringo gw'okubiita konka ogwo murundi bakarenga bizire nk'abazigu baremwa hati bayehindura abanywani bajya mu Nehemiya shuma kuri omu Ruhanga rwa Ono ija tuganireho ija tunywane ija tugire konka we Nehemiya akamangu aba mbenda kumwita mbwenu murokore we ekanisa eriyo nemirwa ensi tekukunda kanisa ensi nenda kucwekyereza ekanisa sitaani takakunda gansi nikyo Biblia eri kugira omu Yohana y'okubanza eshura ya 2 omushongo 15 kuhika 16 nihagira ngu mutakunda ensi n'ebigirimu ahakuba byona ebiri omu nsi n'okurigira kw'amaisho okurigira
kw'omubiri omwetunguro gw'amagara ebitakurwa Ruhanga kurekana birw'omunsi mbwenu ebiry'omunsi n'okurigira kw'omubiri kw'amaisho ebyo byona n'ebya sitaani so sitaani yetura n'oburya kigendererwa kya Ruhanga ekusika egira ngu ijo banza zomu by'okurigira kw'amaisho ijo zomu by'okurigira kw'omubiri ijo zomu by'omwetunguro gw'amagara ije tuganiire ninza kuhindura chairman w'ebitingo omunsi yona n'okuba noofuna biliyoni obuhumbi bw'esente eminyeto mingi nikwo muriyo nimukiwekyerera nambwenu tina n'obuhumbi bw'esente omunyeto nibamugurira esuwaani ya chips bagenda bamushambanisa aba nayenda omurimo agenda hari ngu banza ombugana omu hoteri eriya oije tubanze tushambane mbone kuha omurimo omunyeto nawe yikiriza ningashi muka abandi nawe agenda ningashi mwe bashiija mwe ngiutwa amurimo ogu atakunywa amarwa tukwatagana nawe niwe begiitaho ngu niwe amarwa nogenda abantu bari nk'aba takuza kusimba okuju kwabo kusimbura baari abakugira ngu nyowe Nehemiya akagambira Sanibalati ngu ndiyo ninkora omurimo gw'amaani tindikubaasa okugurugaho bantu mwe Ruhanga atwire omurimo gw'amaani Ruhanga akwire omurimo gw'amaani muziire we omurimo gw'okukuza omwana wawe omu muhanda gwa Ruhanga munyoto we Ruhanga akwire omurimo gw'amaani nyensya yawe ni mpango sitaani kyekwenda kugicwekyerereza Ruhanga akwire omurimo gw'amaani nikyo sitaani rero neekureetera amarwa ngu oforgeho omurimo ogwe gutahikirira mushiki we Ruhanga akwire omurimo gw'amaani nikyo sitaani rero neekureetera kujwara nka maraya ngu oshamba norwara za siriimofe otahika akigendererwa kiruhanga akuhangire mbwenu rukundo yensi n'ekishuba rukundo yensi n'eyebyensi n'ekishuba sitaani we nayenda kucwekyereza nayenda kureetera omurimo gwa Ruhanga okurekyeraho nambwenu na Bibuli negamba omu kitabo kya Yakobo eshuura ya kana omushororongo gwa kana nahagira imwe bashamba numwe tumuri kumanya ngo omukago gwensi n'obuzi gwa Ruhanga nabwekyo omuntu okunda kuba munywano wensi aba ayehindire omuzigu wa Ruhanga waba ori munywano wensi nooba ori omuzigu wa Ruhanga ensi twatwagireebere okurigira kw'amaisho okurigira kw'omubiri omwetunguro gw'amagara ebyo byona n'obuzigu aha Ruhanga omurimo Nehemiya akagira ngu ndi aha murimo gw'amaani tinyine bwire bw'okwija kuhurirana n'ebyo owe akakima akarenga ngenda kumwita nobaasa kuba oryaho tokukimanya ngu sitaani neekoresa ensi okukwita sitaani neekoresa ensi okwita ekigendererwa kyawe okukwibaho ekigendererwa kyawe okushenya ekirungi kyona eki Ruhanga akutiiremu so niwe Ruhanga akwesire ngu oreete abantu bingi ekitabo kya Daniel eshuura 12 ogwakashatu nihagira ngu baryayaka nk'enyonyozi aba bareeta abantu bingi omu bukama bwa Ruhanga izooba rya muheru burira enjiri Yesu niwe yafiire aha musharaba burira enjiri Yesu niwe yashashurire ekibi burira enjiri eki Yesu yakozire burira enjiri abantu bajunwe aba bajunwa bakuza omu kigambo kya Ruhanga burira enjiri Pawulo akagira ngu ekintu kimwe ekindi kukora n'okweba ebindi enyuma nkakununkirira ebindi omu maisho burira enjiri kununkirira aha kureetera izina rya Ruhanga kuhimbisibwa kwezibwa okuramibwa sitaani akagezaho kushekyerera Nehemiya byarema yagezaho kumumara amaani byarema yagezaho kureeta akabi karema yagezaho okureeta okutaana nabyayo nakora nabo byarema yagezaho kumubiihabiiha byarema hati yayimusya orugambo ahari Nehemiya katureebe omushuura ya 6 omushorongo gwa 5 kuhika gwa 7 bwanyuma Sanibalati yagaruka yatuma mbwire obwawe oshome eki kitabo kyona nooza kwega ebintu bingi konka abwo obwire turiyo niturabamu emishororongo emwe bwanyuma Sanibalati yagaruka yatumaho omuheereza we omurundi gwa 5 omu muringo ogwe aine baraha eshashanwire omu ngaro ze egyo baraha ekaba ehandikirwemu ebigambo ebirikugira biti nekigambwa omu mahanga kandi na Geshumu nakigamba ngiwe n'Abayudaaya nimwenda kugoma ngu nikyo muri kwombekera orugo kandi ngu noyenda kuba omugabe wabo nkoku kiri kugambwa so omuzigu wabo omwe Sanibalati bakeeta Nehemiya yanga kuzayo
hati bahasindike kihandiko bakisindikira Nehemiya ngo kihandikirwe kandi nikigambwa ko ari umuntu bakumweta Geshumu ngo ariyo nagira ngo iwe noenda kugoma ngo riyo noyombeka ekisiika kya Yerusalemu ngo ogome oyehindure mugabe. Ndicyo kimwe omuntu wena ko kwemerera katandika kuzunzya urugambo namuno ngabahereza barahanga abishemwe ukureta akavuyo mu kanisa nori nka Sitani no watandika kora akogwo ngo murimo gwa Sitani ogogwa nikihurwa nikigambwa nimpura inaba kugira so ebituriyo ntureba aha Sitani atekakoresa okurabya mu rugambo rw'ebishuba kimwe rumwe aha mazina ga Sitani n'omuregi ningashi nakora ki nashisha siranda omurujungu ni sirandara nagenda rukushisha amazina g'abantu nakugira ngo iki kikore tine kirabeho okikora ngo ryo rusisi akucyero rubanje nena agenda omishogaranga kugenda kugira ngo kucyero rubanje ngo umuntu wo kwehuriza yashisha so wano genda rukora ebintu nkebyo abandi abantu doriyo no kora umurimo gwa Sitani hati Sitani yazunze urugambo ngo Nehemiya ariyo nayombeka ekisiika kugira ngo ayekore izina abantu bamanye njora hurira kugira ngo nanka ariyo nahereza ruhanga bwo kufune sente yijo mu kanisa kutoreka katete ikasya ariyo nayegambisa shingu namanya urujungu kandi tubabe sente zabo manya ngwenu ngwabo bakazombi byo kujunwa kugira ngo hagire bagobayo naburenjiri kugira ngo afuna kasente ariyo naburenjiri inagire umuntu kutwaye tugamba abyenjiri yangira ngo hata bakushashura zingahe mwenu mbugufare namanyisa ngo mbinde ningamba byo natekateka ngo ndio ninkora sente ngaha ibyo byona nekintu cyamuhere Sitani okwimusya honkor gambo rutakabahoga okushisha izina ryawe. Biburi negero mu kitabo cya Cyefumeshura ya 2 bwo kubanza ngizina rurungene rusinge feza nezabu at Sitani abamwe nangwa na Sitani tekarisisi riyo noenda kuri Yesisa ni ikintu cyo riyo nokora uko mutima gwawe ekikubasa kuhemura izina rya Mukama cyetise kirgeho kandi nubasa kubuyemerera ibyo na Mukama toyine nshonga yona nore na Yesu bakaronda nshonga yo kumutaho yabara baheza bajanga akajya ngo nakushenya hekara jombeke gombe wese kana manisa ngo nakufa musharaba bamuzika garika zoke bakarondo reka barondo mushango go kutaho gubure bakuture okuhereza ruhanga reka batuture okuhereza ruhanga nambwe nkora abatakagenzera kuzunza urugamba muntu wena namunonga hari abantu bo no shangura hanga kabeta kuzunza urugamba abahereza baruhanga ecyo kuzo mu kanisa rukuronda noza kukifuna wajana noronde nshobo mu murisa noza gifuna kandi nobwo zanisa no murabyo umwe kuzanisa abahereza baruhanga numwishiko mu Bibuli Miriam na Aaron bakino Musa ino bwakore nshobi baza bajya ngo bitiwe no jaranga niwa gambira mu wenga bitiwe rahanga yabatere bembe iwo genda no urugambo no ruzunzye mu kanisa rwihoko ruteka kuri rutwara kuri yo rushumya kuri leta kuriya uriyo mukabuka hango nuriyo nokoro mu gwa Sitani utakagambira ikintu cyona yabuze kishikire kandi mu kigamba ni cyetengese bwa gamba kandi bwe kicyancetengese bwa buzima nyine kukigamba nyine ntanse yikira leta rwombeka ninganera kushenya umushoro ngo gwi 15 kika hagwi 16 umushura ya mukaga orgo rutyo rwo rwahwa ahaciro cha 25 byo kwezi eruri umbiro 52 bwanyuma bazgu bitu bona kubachurire namanga gona agatwe hinguririze gakireba batina bahwera kimwe eisheija ahubwo kuba bakareba ngo ogwo murimo gukozirwe ahabwo kwerwa ruhanga witu so ruhanga bwanyuma bakaheza ekisika abantu buzima bareba ngo go murimo gukozirwe ahabwa ruhanga ngo yaba basise mbwenu ejo niyo miringo
iwe nanyi tukubasa kwemerera tukahereza Ruhanga tukombekera izina rya Mukama kandi nkabwanyuma kutwareba izina rye rikahimbisibwa abantu bona bakareba ngo ubuzima kuratara Ruhanga tibyakubasikira mwebare munonga tukubugana wundi murundi tukongera kuganira ahabyo bukama bwa Ruhanga kandi okwombekera Mukama no kuburira enjiriye kuretera ubukama bwe kweyongera misho kandi wakikora ukaraba muri ebyono ry'omwesigwa izina rya Ruhanga ndukuhimbisibwa nko kutwareba kama agumeniwe.